Shalom shalom ndakwakiriye kuri Youth Time Revival kaze tubane mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane mwene data, ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo kandi ndakwakiriye muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Uyu munsi mufitiye umutumirwa twifuje kuganira nawe atubwire kuri iyi ntego dufite yo kumva Imana. Ariko uyu munsi nifuje ko tuganira ukuntu uru urwandiko rw'Imana rugenda. Abakorinto ba kabiri igice cyaho cya 3 n'umurongo wa 2 hari ijambo rivuga ngo nimwe rwandiko rwacu rwanditswe mu mitima yacu, urwo abantu bose bamenya bakarusoma. Imana ishimwe cyane. Hano rero Paul yari ari kubwira abakorinto ukuntu ubwabo ari urwandiko iyo bababonye ubwabo ng'abantu babasha gusobanukirwa umurimo Imana yakoze mu buzima bwabo. Uyu munsi rero dukomeje gutekereza ko uruzinduko Imana yakoze mu buzima bwawe igihe watangiraga uru rugendo, Yesu ashimwe cyane, rwasize amateka akomeye. Uyu munsi wicaye ukavuga aho wahereye n'aho ugeze twakumva Imana. Mwene data, nyuma y'uko Imana ishaka ko wowe uyumva, ariko ndashaka kubwira ko Imana irashaka ko n'umuntu ukurebye abona Imana kandi akamenya Imana. Nyemera rero tuganire n'uyu muntu turi kumwe, hanyuma atubwire izina rye, hanyuma tunamubaze bimwe mu by'ingenzi bigendanye n'uburyo yahuye n'Imana, uko yumvisha Imana, ndetse tunamenye niba mu rugendo rwe rw'agakiza akomeza kugenda yumva Imana nk'uko icyo gihe Imana yamusuraga bwa mbere yayumvaga. Ese mwaramutse neza? Mwaramutse. Turagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Turabasuhuje. Amazina yanyu mwitwa bandi? Nitwa Ndayishimiye Eliza. Ndayishimiye Eliza. Yego. Ndayishimiye Eliza, turakwakiriye. Imana iguhe umugisha kubana natwe. Turi mu cyumweru cyo kurebera hamwe imvugo y'Imana. Twasanze Imana ishaka ko tuyumva kandi twumva uko ivuga ikurikije uko yatuvugishije ubwo yaduhamagaraga mu itangiriro ry'umuhamagaro wacu. Nizeye nashidikanya ko wagiye ukurikira kandi hari ibyo Imana nawe yavuganye nawe. Yego cyane. None se Eliza, ikibazo nshaka kubaza, igihe Imana yazaga mu buzima bwawe bwa mbere, Imana ikagusura ije kuguhamagarira umuhamagaro w'ubugingo, ni gute wumvisha Imana? Urwo ruzinduko rw'Imana mu buzima bwawe rwari rumeze gute? Murakoze. Urwo ruzinduko bwa mbere numva Imana yasanze ndi mu bihe bitari byoroshe, hama numva Imana ije nk'Imana nyamahoro, Imana itanga amahoro. Numva ibihe bigoye nari gucamwo, numva impaye nka kava canke impaye nko gufubikwa n'amahoro yuzuye asendereye. Ubwo menya ko nahuye n'ikintu gisha ntari bwahora naco, mpagwa amahoro arengeye n'ibihe bigoye nari ndimo. Ubwo uruzinduko nahuye bwa mbere n'Imana, nayimenye nk'Imana itanga amahoro. Urakoze cyane. Uti Imana njyewe ikintu cya mbere yanyigaragarijemo nayibonyemo amahoro. Hanyuma se Eliza, muri ayo mahoro wumva uko kuntu wabonyemo Imana, nta jwi cyangwa se ibyiyumviro watubwira ukuntu byari bimeze n'ukuntu byari bisobanutse mu mutima wawe by'uko Imana yakuvugishaga muri ubwo buryo yakweretse amahoro yayo? Nibaza ko nahuye n'ico kintu canke ico kirere c'amahoro, nagize amakenga, ngira amakenga y'ico kintu, numva ko kidasanzwe. Numva nemejwe mu mutima yuko ari Imana impaye ico kirere co kuba mu mahoro.
ntago navuga ngo hari ijambo yampaye canke hari ijwi yampaye, oya, ariko ijwi ryayo rya mbere naryumviye mu marangamutima, naryumviye muko nari niyumva, kuko uko nari niyumva ntago wari kubisobanura n'amagambo ngo umuntu ashobora kubyumva. Niyo mpamvu n'igihe yanyiyereka yakoresheje ico kirere nyene, ihuza ayo marangamutima nari ifise, impa ikirere gishasha. Nibaza ko muri ico gihe nariko numvira mu marangamutima cyane gusumba mu magambo, kuko amagambo twarayumva, amagambo twarayabwirwa, ariko ntago nibaza ngo nta mbaraga yari karangira ko cane. Ariko kuko Imana ibizi ico ukeneye, iguha ico ugomba kumva n'ico ukeneye, igakoresha imvugo yayo yihariye. Ubwo nayumviye mu marangamutima, numvise ituze rirengeye ubwenge nari mfite mu ico gihe. Impituze koko, ndatuze, amahoro yayo ngo aruta uko isi yo yamenywa yose. Ubwo bivuze ngo iyo mvugo ubwayo yari ifite ubusobanuro buhagije bwo kuvugana n'umutima wawe ukurikije uko wari umeze icyo gihe. Ego cane. Nta jwi, uravuze ngo ntago nari ndahantu amajwi yo n'amagambo yari yarabaye menshi atakigira icyo akora. Ego cane. Ahubwo nari nkeneye ibiza kumpindura imbere, kuko ariho hari hamefite ikibazo. Ego cane, kuko niho hari hagwaye. Uyu munsi ubwo buryo Imana yavuganyemo nawe, hari ukundi kuntu ujya ubona mu rugendo rwawe igaruka ikavugana nawe muri ubwo buryo, idakoresheje ijwi ahubwo ikagukoresha conviction y'imbere indani muri wowe? Ego cane, no muri bino bihe iyo umuntu abaye maso, akantu kose kaba ijwi ry'Imana. Uko wiyumva, uko uyoborwa, uko uba wiyumva byonyene, iyo uri maso, umwuka wawe ukangutse, ni imvugo y'Imana. No muri bino bihe rero iyo mvugo Imana iracayikoresha, kandi nkamenya ngo kuko meze uko Imana yavuze, nkamenya n'ico igombye kuvuga. Ego cane. Biraryoshye, ariko nanone hari ikintu wavuze ngo ibyo bintu, uko kuntu Imana yamvugishije ikoresheje ibyo muri njyewe indani numva, ngo byari biherekejwe n'amahoro. Ego cane. Biravuze ngo imvugo y'Imana iyo yavuganye nawe, hari impinduka zitava mu isi idatanga, zigendana n'imvugo y'Imana. Ego cane, imbaraga z'Imana ziherekezanywa n'imvugo y'Imana. Nonese ko twese mu isi dukeneye amahoro, ubwo bivuze ngo Imana iri kudusaba ngo twongere tuyumve uko ivuga. Kimwe mu bintu izana, haba harimo n'amahoro agendana no kuvuga kwayo. Ego cane. Niki wabwira abantu uyu munsi ku bigendanye no kumva Imana ndetse no kongera ni gute mbese umuntu ushaka kumva Imana yakiyegeranya mu mwanya mwiza agahura n'ijwi ry'Imana? Nibaza ko ico nabwira umuntu nuko iyo ubaye maso novuga ngo iyo ubaye maso ukifuza kumva imvugo y'Imana, Imana irakuvugisha. Ariko abantu twamaze gushiriraho Imana uburyo bwo kuvuga, kandi Imana ntago igira limitation. Iyo ibonye uyishiraho uburyo bwayo bwo kuvuga, arigita nivugira. Ariko kuko ari uburyo bwa waratojwe, ari uburyo bwa inzira uba warabwiwe, ati Imana ivugira aha, Imana ivugira mu ijambo, Imana ivugira mu ndirimbo, ariko ukibagira ko n'Imana ishobora kuvugira mw'ibi tubona, mu biti. Imana ishobora kuvugira mu mazi, ushobora guca imbere y'ikintu ukumva ni imvugo y'Imana. Imana ishobora kuvugira mu muntu, Imana ishobora kuvugira mu ndi. Imana inzira zayo ni nyinshi cyane. Cyo nabwira umuntu, ntihagire umuntu ashiraho barriers cyangwa umuntu ngo ashireho limitation mu mvugo y'Imana. Nuyishiraho
uzumva duke pe. Ariko nuba free ukavuga ngo Imana ivugisha uko ishaka, izakuvugisha mu buryo butangaje kandi bwiyoroheje, kuko irazi imvugo wumva gusumba iyindi. Rero nuvuga ngo ukwizera Imana, kwizera imvugo y'Imana, kwizera ko ishobora kukuvugisha muri iki, ariko ntuyishireho uburyo igomba kukuvugishamwo, kuko uzoba limited n'ubwo buryo, canke uzoba disappointed n'ubwo buryo. Uzayishakira ngo ivugire mu buhanuzi, ivugire mu ndirimbo, uzayishaka ngo ivuge mu iteraniro, ivuge usohotse, uzayishakira ivuge muri kantike, mu ndirimbo zo gushimisha, yivugire mu z'agakiza. Ubwo rero ntushireho imvugo ntushireho uburyo bwawe, ntuyishirireho uburyo, yireke kwivugishe nk'Imana yarakuremye, uyizere. Mu biti iravugiramwo, mu ntebe iravugiramwo, no mu nyamaswa ikavuga, no mu nyoni zikavuga da. Kuba maso kugira wumva Imana byo urabidusobanurira gute? Nabisobanura ngo ni ukugira umutima witeza Imana, umutima ushonje, kuko ngo iyo mitima nizo hazwa nuko ijambo rivuga. Ntiwumve wuzuye, ntiwumve uhagishwe, oya. Ni ugusaba Imana inyota yo kwama wumva ishaka imvugo y'Imana, ko yama ivuga ku bugingo bwawe, kuko nuhazwa hari ivyo utazumva. Ariko iyo ufite umutima wama witeze, wama wipfuza kumva ijwi ry'Imana, Imana irakuvugisha. Kandi uwo mutima Imana niwo itwifuriza nk'abana bayo, nukwama twifuza ko papa wacu, umuvyeyi wacu tuganiriza. Murakoze. Imana imuha umugisha cyane, atubwiye ibintu byinshi, kandi Imana izamuha umugisha kugira ngo akomeze kuza n'ubundi kudufasha muri iri vugabutumwa. Ijambo ryatubwiye rero ngo ni mwe rwandiko rwacu rwanditswe mu mitima yacu, urw'abantu bose bamenya bakarusoma. Turakwifuriza kuba urwandiko abantu basoma ariko bakamenya Imana. Niwumva Imana, ibizakuvamo n'ubuzima bw'ubumana, ibizakorwa, ibizabaho, ubuzima bwawe bwose, kubaho kwawe bizajya byerekana gukiranuka kw'Imana uko bwije n'uko bukeye. Ubuzima bwawe buzaba ubuhamya bugenda. Ni gahunda yacu ya nicyo gituma tudacogora, nakagaruka. Imana iguha umugisha, ubuntu bw'Imana bukomeze kukurinda, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.